Kako su preletali i da li su baš precizno sletali paraglajderi na državnom prvenstvu Srbije? Odgovore nam donosi koleginica Jelena Marinović, koja se proteklog vikenda družila sa 40 takmičara na brdu Koritnik iznad Niške banje. Svih 40 učesnika otvorenog državnog prvenstva iz Srbije i više evropskih zemalja sa nestrpljenjem je očekivalo znak organizatora da su vremenski uslovi povoljni i da može da se poleti open window, odnosno otvoreni prozor. Jer svi su zaljubljenici u paragliding i osjećaj koji kažu može da razume samo onaj koga doživi. Sloboda ta, dok se penjete u tim termalnim stubovima, da izađete što više i odozgo je tek pogled drugačiji nego odavde, jako smo visoko. Prvenstveno sloboda ta koju osjetimo kad poletimo, sloboda letiti s pticama, gledati od gore sve. A rizik? Pa rizik je onoliki koliki sami sebi to dozvolimo. Letači na daljinu prolaze određenu rutu što se verifikuje GPS-om i kasnije obrađuje u računaru. Preciznost sletanja elektronskim uređajem meri se u centimetar. Zadatak za te preletaše je Vlasotince, to je krajnji cilj, znači to je oko 70 km odavde. A ovi drugi se takmiče dole u preciznom sletanju, znači oni gledaju da što pre slete na cilj, ali da budu što precizniji. Ovaj teren nalazi se na svetskoj mapi terena za paragliding, a 2005. i 2008. godine ovde je već organizovano svetsko i evropsko prvenstvo u ovom sportu. Teren je na dobroj nadmorskoj visini, dakle mi smo ovde na nadmorskoj visini 530 metara, ima dobru orijentaciju za ružu vetrova koja se najčešće javlja u ovim našim krajevima, tako da gotovo nema dana kada mi ovde ne letimo. Organizator je iskoristio prirodne uslove koje ovaj kraj pruža i pogodan vetar, pa se jednog takmičarskog dana letelo i sa terena iznad Sićeva koji se nalazi na nadmorskoj visini 1020 metara.